State asigi scheduled tribe list tagi AKT lawthoktriba phawba Manipur census exercise tawba yaro hena Thadou na phongdorakre. Manipur State ki scheduled tribe list tagi any Kuki tribe AKT lawthoktriba phawba Manipur State ki oina pangthokadoriba census exercise asi tawba yaro hena Thadou gi organization ahum Thadou NP Manipur, Thadou Students Association amasung Thadou Community International TCI na akan wafam thamlakle. Organization ahum asina Thadou serol amagi matungina Manipur gi scheduled tribe list AKT salhaliba si unconstitutional oi haina tangka kiada state legislature na phongdokpa laikhabasu hojuk phawba AKT si Manipur gi scheduled tribe list gi lokthokpa laitre. Karigumba AKT si scheduled tribe list gi lokthokna pangthokadoriba state asigi census exercise asi mawong maril taroi amadi masina amuka hena sathiba kanglup masalgi marakta khana chainabagi thodok-sing hengalakpa yabagi oithokpa lai hari. Organization ahum asina AKT asibu lokthokhraba matung Manipur State asi National Register of Citizen NRC tawrabada Manipur da asumba asengba citizen sing puthokna census asida register tawrabadi state asida soidana maki kanglup masalgi marakta nungsi chanana hingminaba ngamgani hari. AKT asi 2003 da Manipur gi scheduled tribe list nikthina khana Chanson Kibamaramna Hojik State Asugi administrative reform sing the Asoba Kaiba Tok Libane AKT Busalu tribe list Salhan Basina Hojikti Manipur da illegal immigrants sing Amasung Yellow Purum Natabamio Sing Busu Constitution Pidi Bakana Busing Panghale Adogo State Asida Settled tribe status Lehale Asigoma Constitution you warm the settled tribe list Salhaliba Si Loktoktana Census pangthok labadi masigi onataina bada Manipur gi demographic integrity amad yellow purup to piri bahak sing violate tawduna national security da apan mapirak posu yai haina phongdokle. Statement asina makha taraduna hai Manipur government na 2018-2023 amasung 2024 da AKT asibu scheduled tribe list gi lokthok nabakidamak Ministry of Tribal Affairs Government of India da takshin khiba laikre. Adubu matter si Registrar General of India gi ayaba ngaiduna lairi haina center de wakhum piduna lairi maramasina hojik Manipur thogleba irang asisu AKT bu scheduled tribe list salhalloba asisu maram amani hari. Karigumba AKT bu scheduled tribe list gi atubu matamda lokthokta tarabadi Manipur gi maru oina singi district singa asoba law and order gi crisis lakane aduga haiba hiramasi pangthoktriba makai karigumba census operations athaba matamda Kuki militant group singna tongsindona census exercise sing mapung phana pangthokpa yaroidabagi akibasu lai hari. Ex-Minister N. Biren ngara Amit Shah ga unakhre hari. Manipur da president rule thamkhraba matung anaubalega ama semlakpa yabagi ingit kyamarum phanglinga gi charak ngarang numidang pung 10 rom tabada ex-minister Nongthambam Birena New Delhi da Union Home Minister Amit Shah unakhre atopa kana yahondana makoi anikhak sikthana kibagi maram sapsana haiba ngamdri adumapu makoi anisi hanadagi hauna naksinaba thabak tawminarakpani matam chuppada Union Home Minister Amit Shah na haiba indunata lakhibani thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hai anaubalega ama sembagi matam yamna naksilaklaba asida Chief Minister ohengadoriba misa ama BJP gi central leader singna soidana khallagani hairiba misa adu Union Home Minister Amit Shah na su khalamgani maramaduna Nongthomba Birenbu thawoina kauraga unaribase maroiba maram mahakna leader claim torkanu atopa mioi ama Chief Minister ohenbada nahakna sawgalu haiba ama natraga mahana lusingba lenga ama lingnanabagi poram yatminaba oiraba yai adubu Nongthomam Birena amuhana Manipur gi Chief Minister ohenba habisi party manungdasu MLA manungdasu kharayana dabu yaubuna pak hena oithokadaba mande masig sumathakta Kuki MLA tarana lengak semada yaugani yauroi haina ningai tawringai side N Biren amuhana Chief Minister ohengani haragadi lengak semada Kuki jo MLA tara sugyau yaugani haibagi thajaba laitre adubu Nongthomam Biren hojiksu mapangal leiba MLA kharaga adum yaba mioini anauba lenga ama lingnaba honabada mahaki mateng tangai phadana changli Simak BJP ki national leader singna ubanani mahakauba oiramgani launade. Ukhulda warrant of arrest issue tawba chatluba OC ama thaga thilakpadagi siramgadawre hari. Session Judge Ukhulgi court na warrant issue tawkhiba mioi amana mangonda warrant of arrest issue tawba lakhiba Manipur police ki officer amathang haijrang na thilakpadagi siramgadawre hari. Laibak thiba thawdo singarang ilai numita thokibani court ki order matungina Somdal police station ki OC inspector Kurni James na khulai paidaba police person kharagaloina Ukhulgi Tali village ta leba first man Rungsung sahi 23 apokpa kapang sui Rungsung kawam
amagi yumda warrant of arrest adu thinba chatki loinana mioi asigi apokpi mamada warrant issue adugi matangda mayek sengna khanganaba honaringaida court na warrant issue tawriba first man rungsung asida thang ama lotsinduna puraklaga police officer aduda attack tarokibani report asina makata na hairibana first man rungsungna somdan police station gi OC ki thabak ta thangna thinmadagi soktuna khudakta layeng sathanabagi damak local health care center amada pukhatke loinana center asidagi makata na district hospital ukrulda refer tawke generally bamioi adubu makha OC asiga lakpinakiba police personnel sing aduna overpowered tawna bohonabada amukaso attack tawna bohonaraki adubu jesami SDPO की कमान मखादा district headquarter दगी अहनबा reinforced team sing लाक्तुना सेनर बे accused अदुना मफम अदुदगी नानथोक्तुना सेनब होनरिङैदा overpower तौदुना फाखे थौदोक थोकफमदा ओखुल police station की OC सु लाक्तुना येंगसलमखे लोइनाना थौदो असिदा सेनरिबा first man रुंगसुंगी मथक्ता मखाताना थिजिनबगीदमक सोमदान पुलिस ना criminal case अमा लखतख्रे हाइदि MPS सिना सेंगदोरकदबदि हाइदि Manipur lega ki higher education department ki makhada leriba government college sing asigi assistant professor samri ga tarama pa lawgudoriba se hiram kharada Manipur Public Service Commission MPS sina sengdorakna bakang lepak students association KSA na taksilakle KSA ki secretary publicity na kuyek pidron thadorok pa serol amana hairibana MPS ki kuthangda assistant professor Samri ga tarama pa launa na mamang sahigi December mangada recruitment notice ama thoke notice adugi point ahumda educational qualification gi matangda palliba concerned subject haiba tam adugi mahutta concerned relevant allied subject haina thai aduma putang tarama panda thokpa atopa notice ama da nauna semdorake allied subject asi UGC regulation 2018 da pallabasu masigi manungda challiba subject sing adugi matangda MPS na palliba MU gi office order adudi PEG tawbogini recruitment ga mari lena de haiba wafam ama miyam maraktagi thorake maramaduna recruitment asida saruk yaga toriba candidate singda samam naba phawhale hairi Ireng Naga Village ki khunja singda ki halambada senariba KNP ki commander yauna senaba sing surrender tarokadabani haina NPO na phongdorakhrei thasigi taramathoi numidang athengba pung taramathoi makhairom taba matamda Kangpokpi district ki manung chanba Ireng Naga Village ta hojik Bharat Sarkar ga su sign tawnaduna santi ki wari sathariba UPF ki makhada leiriba KNP ki kangbu singna local miyamna sajaba waiting set thuga yekhaiba toramba amasung KNP ki commander Tiger Kipjena village chairman da ki halamba ki thong adu Naga People's Organization NPO na akanuma ong da condemn taropaga loinana thaudo adu da senari pasing surrender tarokadabani haina akan warning tawkhrei NPO senapati ki publicity wing na thadrok panserol amana hairibana KNP ki kangbu sing aduna khulgi waiting set thugairambata natana khulgi waiting set ta kukilen mafamadu da gi satkhro haina iraga thamlongkhibagi thaudo adu khanaba hauba amasung asauba pohanaba honaba thawne asiguma thawng se akanuma da condemn tawi amasung yaba ngamloi KNP gi safe style commander Tiger Kipjen Allies Thangboy Kipjen Allies Haugen Thang Kipjena Ireng Naga Village ki chairman da akitu jungba piramba amasung khulda attack tawgani hana warning tarokkhibadu yamna serious oiba thawngni loinana region adu ki santi security amasung communal harmony da hakthengna singnaba amani thawng adu akagnaba khullama da attack tawbani hana NPO na laude thawng adu naga miyam pomba hakthengna singnaba amani thawng adu khulladu ki miyam da akiba piba amadi public property yekhai thugaibagi thawng khakta natana communal gi oina akitu jungba pibagi thawng ama oibana karigumba phibam amata da hariba thong asida Naga People's Organization khangduna leithokloi maramaduna thodok sing aduda senariba sing surrender tawdrabadi amasung makoina sathakiba thong sing aduga mari lenana chapchaba thabak paikhatrabadi Naga People's Organization na lonthok taba bhabok ama oina tumina leiroi karigumba maraleba miyosing adugi mathakta justice puraktriba phawba Naga People's Organization madugi chapchaba pakhum pigane mari lenaba authority singi maikaidagi su leiriba phibam asiga mari lenana pamdaba thodok sing thoktanabagidamak atho matamda mathau taba thabak sing paikhatuna thinthaba tawduna justice purakadabani hairi
ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯏꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯥꯃꯦꯅꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯤꯁ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯔꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯟꯗ MBBS ꯇꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯎꯕꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,000 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 3,000 ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ, ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19ꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯖꯤꯗ 350, ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ 100, ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ 103, ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ 79, ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯐꯝ ꯍꯣꯜ 103 ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯅꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ 15 ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2036 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯕꯣꯇꯅꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ, ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯐꯪꯂꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯤꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ, ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯍꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ 700-800 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯅ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯝꯁꯥꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯥꯡꯒꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯇꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1960ꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯣꯠ-ꯆꯩ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ, ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯍꯤꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯪꯊꯗꯅꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯅ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2010ꯗꯒꯤꯅ 11ꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯊꯤꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥই ꯑꯣꯏꯗꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯅ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕꯁꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯝꯍꯤ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯛꯇꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯝꯂꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 9,000ꯗꯒꯤ 1,000 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯣꯟꯕ
थेंनरी लमदम असगी ओइनदी लोकताक पाट की फिबम सोक्चिलकपना मरम ओइरगा मतम खरगी मतुंगदा हाइक्रक अमसुंग थांगजिंगना चिंगबा मसक उरक्तबा याय लोकताक पाटा होरंबा तोंगा तोंगा पांबी मखल 15 कांकुल मुत्खरे हिरम असगी मतंगदा अखनम मियेंग संगदुना मतिक चाबा थौरांग लोखत हौद्रगदे कुमजा 2036 यौरकपदा पाट असगी मराइबा करी ओइगदगे हाइबा तंबा ngamdre awang nopok lamdam gi oina khwaidagi chawba thumhi sendaba pat asigi phumdi singsu mangsilakpana pat ki ecosystem da sauna akaiba thohalakna haina man amakha tana phungdokhe Mizoram के apex body anina Myanmar border fencing taunaba plan jingsinbinaba PM da hijackre hari Mizoram के apex student body Mizo Zirlai Paul MZP amasung Zo reunification Paul MZP na Prime Minister Narendra Modi de India Myanmar border fencing taunaba center ki plan ase yengsinbinaba hijackre plan asine indigenous community singi social cultural amasung economic relationship singda singnaba pidi haina phongdokre Mizoram ke governor Vijay Kumar Singh Kuthang da pisin kiba joint memorandum amada organization sing asina high propose tawdiba fencing asina border ki mapal da laidiba common custom language culture amasung familial bond sing share tawdiba ethnic community sing asida physically amasung psychologically khenahangani memorandum aduna high administrative border sing adu colonial period manungda introduce tauki amasung post colonial era formal taukiba matamda so aikogi social cultural familial amasung economic relationship sing adu border gi mapal da ingna tamna amasung organize tawba mawongda leirakhi proposal tawdiba border fencing asina border ga thangnana leiriba miyam gi economic da impact piramgani maramde makhona makhogi livelihood ki damak small scale tradition trade agriculture amasung customary trust border interaction sing da tokhaina tahale border fencing tawbuna family time community network sing amasung frontier area sing da laidiba indigenous miyam gi overall emotional amasung social well-being da singnaba ama oigani hari zero sina high center na United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People adult tawkhiba adusu ningsingki indigenous miyam gi hak sing adu maroina international border sing na khena hankiba makogi hak sing adu cultural social amasung economic purpose sing gi damak contact relation amasung cooperation maintain amasung development taunaba phongdokhe masigi principle sing asena equality personal liberty amasung freedom of movement amasung association gi constitutional value singa sunai amasung article 371G gi makhada Mizoram da applicable oriba special constitutional safeguard singna makhatana mapangal kankan hanke maduna customary practicing social institution sing amasung miyam gi cultural life adu ngak thokpagi maru oiba du khangadabani hairi